kan? Dan saya pun pernah buka kedai makan sebenarnya. Ramai orang tak tahu. ada? Okay. Tapi kita belakang, kita diam-diam. Tapi kalau saya nak bagi tahu boleh lah. Okay. So ada pernah? Kalau kita pernah buka kedai nasi lemak, nama dia nasi lemak parking. Lah, serious? That's my shop. Dengan my partner. Wow. Tak tahu. Sebab you guys memang tak publish kita kan? tak bagi tahu orang. Kita tak lebih kita diam lah. Kita ada partner, kita just 50-50 our partner. So kita just run marketing. Time tu memang gila lah. Kita memang seperti kita buat marketing, so memang orang beratur panjang lah dulu. So akan ada plan nak balik kepada business F&B? Tak sure, sebab bila dah masuk F&B tu, macam kita cakap, kita boleh cakap sampai kita buat. Faham. Everything is easy until kita buat. Yes, betul. Before kita buat F&B lah, kita rasa power. Memang kita buat benda tu, memang is proven. Tapi bila kita dah masuk F&B, kita faham lah dengan COGS, the cost, macam mana ada hidden cost yang kita tak faham. Betul. Dan macam saya jumpa ramai F&B owner, semua cakap nombor satu adalah bukan sebab marketing, bukan sebab masalah utama adalah staff. Bila kita deal dengan orang, dengan pekerja. So bila saya dah ada pengalaman tu, wow, agak tough juga. Yelah, hanya yang pernah lalu tahu dia punya Betul. challenge macam mana.